Gukumira amato bikozwe n'igisirikare cya Amerika ku nkombe z'amajyepfo ya Iran byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Perezida Donald Trump yavuze ko ubwato bwose bw'ingabo za Iran bwegereye amato y'intambara ya Amerika buzahita buraswa bugasenwa. Washington irimo kongera igitutu kuri Tehran nyuma y'uko ibiganiro byo mu mpera z'icyumweru gishize bitageze ku masezerano yo guhagarika intambara. Muri uku gukumira, Amerika ivuga ko amato ajya cyangwa ava ku byambu bya Iran azajya ahagarikwa ndetse n'andi mato yishyura Iran kugira ngo yemererwe kunyura mu nzira y'amazi ya Haruumuzii. Tehran nayo yasubije ivuga ko ishobora kwibasira ibyambu byose biri mu kigobe cya Persi no ku kigobe cya Oman. Igisirikare cya Amerika kivuga ko amato y'intambara azajya ahagarikwa muri nzira y'amazi azajya asubizwa mu buryo bukomeye. Kuba Amerika ibuza amato kugenda mu mazi mpuzamahanga ni igikorwa kigayitse kitemewe n'amategeko kandi ni urugero rw'ubujura bwo mu mazi. Ingabo za Repubulika ya Kisilamu ya Iran zivuga mu buryo bweruye kandi bushimangiye ko umutekano w'ibyambu byo mu kigobe cya Persi no mu nyanja ya Iran ugomba kuba uw'abantu bose cyangwa n'uw'umuntu umwe. Niba umutekano w'ibyambu bya Iran biri ku kigobe cya Persi no mu nyanja ya Oman uhungabanye, nta cyambu na kimwe kiri muri ibyo bice kizaba gifite umutekano. No port in the Persian Gulf and the Sea of Oman will be safe. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Gufunga Haruumuzii ubu niyo ntwaro nshya ndetse ikaba ikarita ya Bwana Donald Trump asigaranye nyuma y'uko ibiganiro hagati ya Amerika na Iran binaniranye. Mu gihe ibiganiro bya diplomasi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byari byitezweho kugabanya umwuka mubi, byarangiye n'amasezerano agezweho. Nyuma y'amasaha arenga 20 ibiganiro byabereye Islamabad muri Pakistan, Perezida Trump yahise atangaza icyemezo gikomeye cyo gufatira cyangwa se gufunga inzira ya Haruumuzii. Birasa n'aho hari igice cy'ingenzi mu buryo bwo kuganira kigamije kongera umwuka mubi no gushyira igitutu kuri Iran ndetse no kwigabanyiriza amafaranga yinjira mu bukungu. Ibyo ni byo bifite akamaro gakomeye kuri we kandi nanone bishobora gushyira igitutu ku bafatanyabikorwa ba Iran nk'Ubushinwa. Amakuru agaragaza ko impamvu nyamukuru yatumye ibiganiro bipfuba ari ukutumvikana ku bijyanye n'ibisasu bya kirimbuzi. Amerika yasabaga Iran guhagarika burundu iyo gahunda ariko Iran irabyanga. Nyuma y'ibi, Donald Trump yatangaje ko ingabo zirwanira mu mazi za Amerika zitangira guhagarika amato yose ashaka kwinjira cyangwa gusohoka mu nzira ya Haruumuzii. Inzira ya mbere inyuramo peteroli nyinshi ijya hirya no hino ku isi. Ibi bisobanuye ko diplomasi yasimbuwe n'igitutu cya gisirikare, bityo ibiganiro bikinjira mu cyiciro gikomeye kurushaho. Mu minsi yashize, Iran yashinjwaga gukoresha inzira ya Haruumuzii nk'igitutu mu gusoresha cyangwa se kubuza amato kuyinyuramo no guhungabanya ubucuruzi bwa peteroli. Gusa ariko kuri inshuro, Amerika yo yahisemo guhindura umukino. Ihitamo gufunga inzira yose kugira ngo Iran itakaze iyo nyungu no kwikuraho ubushobozi bwo gusoresha Haruumuzii nk'igitutu mu biganiro. Ibi bivuze ko Trump ari kuvuga ati, niba mukoresha Haruumuzii mu kudushyiraho igitutu, natwe turayifunga ku buryo twese tubihomberamo. Gusa ariko ibi byo gufunga Haruumuzii ntabwo ari byo tugiye kuvugaho kubera ko birashoboka ko mwabyumvishe henshi. Ahubwo ibi reka bitujyane kuri operasiyo Karahabutaka, operasiyo yakozwe mu ibanga rikomeye Amerika yakoreye muri uyu muhora wa Haruumuzii, aho ingabo z'Abanyamerika zakozanyijeho n'iz'Abanya-Iran bigatinda. Reka tubyinjiremo gutya. Abanya-Iran bagiye gukomeza kurwana intambara kugeza igihe bazaba batsinze ku buryo bufatika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Trump ndetse n'ubutegetsi bwa Israel. Mu bihe by'intambara z'iki gihe, aho ikoranabuhanga rigezweho rihuza ubuhanga n'ubushobozi bw'igisirikare, hakabaho ibihe bike ariko bihindura uko intambara zose zishobora kugenda. Uyu munsi turagaragaza neza uko igikorwa cyatangiye nk'igenzura risanzwe ryo kurinda amahoro mu nyanja cyahindutse mu kanya gato operasiyo ikomeye yuzuyemo ibyemezo byihuse, ingamba zidasanzwe n'ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere k'uburasirazuba bwo hagati, aho hakozwe operasiyo y'ibanga mu ntambara yahuje Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati mu nyanja. Uhereye ku bwato bw'intambara bw'Abanyamerika bwari mu kazi gasanzwe,
kugera ku guhangana n'umwanzi wari wihishe mu buryo butunguranye ndetse no gukoresha indege z'intambara mu buryo bwihariye. Iyi ni operasiyo igaragaza amakuru, umuvuduko n'ifatwa ry'ibyemezo n'ikoranabuhanga bihuza bigatanga intsinzi nyayo kandi mu gihe gito. Ni urugero rugaragaza neza uko intambara z'iki gihe zidatsindwa gusa n'imbaraga, ahubwo zishingira ku bushobozi bwo kumenya, gukurikirana no gufata ibyemezo bikwiye mu gihe gikwiye. Iki cyegeranyo tugiye gusesengura mu buryo burambuye uko iyo operasiyo yakozwe, imbogamizi zahuye nazo n'ingabo zari mu bikorwa, icyarimwe n'amasomo akomeye yakuwe muri uru rugamba rwamaze igihe gito ariko rwasize isomo rikomeye ku mikorere y'intambara zo mu nyanja no mu kirere. Ni operasiyo yabaye nyuma y'uko ubwato bw'abanyamerika USS Abraham Lincoln bwatunguwe n'igitero cya Irani. Ariko se iyi operasiyo yakozwe ite? Ninde wiyenje? Ninde wahawe isomo rya gisirikare? Reka twubike amacupa, twegure inyandiko, tubiganireho. Gusa mbere yuko nkomeza, reba aho hasi ahanditse subscribe kandeho kugira ngo utazongera gucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye nk'ibi mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar. Dushime. Ushatse unyiteho D7. Gusa sindi njyenyine, ndi kumwe na amazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Tuguhaye ikaze. Ufite indwara yakuzonze yanze gukira, ucuruza uhomba, ugira inyatsi, urakunda ariko ntukundwe, buri mahirwe ubonye guca mu myanya y'intoki, uwo mwashakanya guca inyuma. Nibyo, ufite ibibazo bitandukanye bituma ubuzima bwawe butagenda neza, ariko humura hari umutabazi, kuko muganga gakondo Misamvu buri kibazo ufite agifite ibisubizo birenze kimwe. Muganga Misamvu ni umuvuzi gakondo, akaba umuhanga cyane. Buri kibazo cyangwa se buri ndwara bimugeza imbere arabitegeka bikamwumvira. Uyu avura indwara zose zirimo ibisazi, amarozi, kubura urubyaro, indwara zo mu nda zose, kutajya mu mihango kw'abadamu, amakimbirane mu miryango, azingura abazingiwe ku nda n'ibindi. Muganga gakondo Misamvu kandi atanga umuti wo kuva ku nzoga n'itabi, umuti wo gucururizaho ku buryo abakiriya bahora batonze iwawe, umuti w'urukundo ku buryo ukunze nawe ahita gukunda, umuti wo kudacana inyuma ku bashakanye, umuti w'amahirwe, umuti ugufasha kubona ubutunzi bw'amafaranga cyangwa ubutaka. Atanga kandi uruhereko kuba abajura bazengereje. Ngwino kwa muganga gakondo Misamvu agukiza inyatsi n'ibitegano ndetse n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose waba ufite agikemura mu kanya nk'ako guhumbya. Imiti ye irizewe 100%. Muganga gakondo Misamvu akorera mu bihugu bitandukanye birimo u Rwanda, Uganda, Tanzania n'ahandi hafi ya hose muri Afurika. Ariko kandi aho waba uri hose ku isi imiti kugeraho kuko akorana na DHL. Wizuyaza rero, muhamagare cyangwa umwandikire kuri 0793655541 niba uri mu Rwanda, cyangwa se akamenyetso ko guteranya 256 770 495 979 niba uri muri Uganda, cyangwa se nanone akamenyetso ko guteranya 250 695 285 698 niba uri muri Tanzania. Hamwe na muganga gakondo Misamvu, ubuzima bwanyu ni inshingano zacu. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Alphonse, ngo byagenze gute? Ubwato bw'intambara bw'abanyamerika USS Cyclones bwari bumaze amasaha 3 buri mu bikorwa cyo kugenzura inyanja burinda amahoro mu gihe hari indi operasiyo y'ibanga yakorerwaga mu birometero 50 mu majyaruguru. Ku mashini zayo za radari hagaragaraga ibintu bisanzwe, amato y'abarobyi, incundura mu mazi, ibintu byoroheje nk'ibisanzwe mu rugendo rwo kurinda umutekano. Nta na kimwe kidasanzwe cyari kiri mu mazi, ariko ibyo byari bigiye guhinduka mu masegonda make cyane. Mu by'ukuri hamwe muri aya mato yagaragaraga nk'abarobyi yari yishamo intwaro zikomeye. Yari afitemo misile 2 zo kurasa amato kandi afite itegeko rimwe gusa: kwegera ubwato bunini bw'abanyamerika bwitwa USS Abraham Lincoln. Nyamara yo yari ubwato bwihuta cyane bw'igisirikare cya Irani IRGC. Bwari bumaze isaha irenga bwivanze n'andi mato y'abarobyi kugira ngo butamenyekana. Mu kanya gato bwahise bwihuta cyane, moteri zabwo zose zikora ku bushobozi bwo hejuru. Umusirikare ushinzwe gufata ibyemezo by'intambara ku bwato witwa TAO, Technical Action Officer,
ni ukuvuga umuntu ufata icyemezo cyo kurasa cyangwa kutarasa yahise atanga itegeko mbere y'uko banamenya umwanzi uwo ari we. Imbere ku bwato hari imbunda nini ya milimetero 127 yitwa Mark 45 yahise ihindukira igana nk'umwanzi ari. Iyo mbunda ikoreshwa n'indi mudasobwa yitwa Mark 34 Fires Control System, ni ukuvuga mudasobwa ibara aho umwanzi azaba ari mu gihe isasu rihageze. Ireba ibintu byinshi harimo umuyaga, uko ubwato bwihuta mu mazi, imivumba n'umuvuduko w'uyitwa umwanzi. Imbunda yararashe hashingiwe ku makuru ya nyuma yari ifite. Isasu rifata amasegonda 3 kugira ngo rigere aho rya, ariko mu masegonda 3 gusa ubwato bugendera ku muvuduko wa knots 52 buba bushobora kwimuka mu birometero birenga 80. Isasu byarangiye riguye mu mazi nyuma y'ubwato hafi cyane, amazi arasakara hejuru. Umuyobozi w'ubwato abyumva nk'inkuba ikubise ku mubiri w'ubwato, gusa ntiyabuhagarika. Barongeye bararasa ariko nanone ntibabasha kubufata neza. Imbunda yakoraga neza ariko umwanzi nawe yakoraga neza cyane kubarusha, ahindura icyerekezo buri kanya akirinda gufatwa n'amasasu y'Abanyamerika. Mu by'ukuri imbunda ashobora kurasa ubwato bwihuta mu gihe byabaye mu myitozo, gusa si mu gikorwa nyirizina. Inyanja ifite umuvumba, ubwato bwihuta cyane kandi bukora ibintu bitateganyijwe mu myitozo y'Abanyamerika, byose byakomezaga kuba imbogamizi mu guhamya ubwato bw'Abanya-Irani. Barashe amasasu ugera kuri 12, hasigaye 8 mu bubiko bwuzuye, hanyuma bibasaba iminota 2 kugira ngo bongere kuyashyiramo. Iyo akaba ari iminota 2 nta kindi gikoresho bafite gishobora kugera kuri uwo mwanzi mu gihe umwanzi aragikomeje kubegera. Icyo gihe nibwo bamenye neza ko umwanzi yari afite misile zo mu bwoko bwa C701 Coastal Missile, misile zigenda zegereye amazi zagenewe kurasa amato. Izo misile zifite intera ya kilometero 20 kandi zigera ku ntego vuba cyane mu buryo systeme bwo kurinda ubwato izwi nka CIWS ishobora kubona amasegonda make cyane yo kwirwanya. Umuyobozi w'ubwato bw'umwanzi yari afite itegeko kugera ku birometero 10 hanyuma karasa. Yari asigaje amasegonda 70 gusa. Tao cyangwa Technical Action Officer yahise afata icyemezo gikomeye, guhagarika imbunda agahita yohereza kajugujugu yo mu bwoko bwa MH-60R Seahawk. Yari imaze kwitegura. Iyi kaba kajugujugu ishobora kurwanya ubwato n'ibindi bintu byinshi. Yihutiye guhaguruka igendera hasi cyane ku mazi ku muvuduko munini. Umusirikare uyikoresha yari afite kamera ya tamino, ni ukuvuga kamera ibona ubushyuhe ishobora kubona neza ibintu biri kure cyane. Yahise abona umwanzi nk'umuriro ushyushye uri ku mazi akonje, aho yahise akoresha raza urumuri rugaragaza neza aho iyo misiri igomba kujya. Ubwato bwa Iran bwahise bumenya ko bwamaze kumenyekana. Kajugujugu yarashe misiri yo mu bwoko bwa AGM-114 Hellfire. Iyo misiri ikuririye kiraraza nk'uko urushinge rukurikira umugozi, raza aho yaganaga hose ni naho misiri yaganaga. Ubwo uko ubwato buhindura icyerekezo ari nako nayo ihindura icyerekezo. Mu masegonda make cyane iyo misiri yageze ku bwato ntibwabayeho ukundi, bwahise buturika burundu, ibisigazwa byabwo bisakara mu nyanja. Iyo operasiyo yose kuva ku kuba mu bwato bwa Iran kugeza baburimbuye byafashe iminota 11 gusa. Gusa ikibazo nyacyo nticyari kirangiye. Kajugujugu imaze gusuzuma aho byabereye, andi mato abiri yayo yaramaze gutoroka agenda yihuta asubira ku kirwa cya Kashmir Island. Icyo kirwa gifite imyobo yijemo amato ya gisirikare ya Iran aho ashobora kuyitabura burundu. Ubwato bwa mbere bwarigerageza bwo kureba uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isubiza, ndetse icyarimwe no gukurura misile zari zigenewe amato Abanyamerika bari bafite ku bwato bwa USS Abraham Lincoln. Mu gihe ibyo byose byari bibaye, radari za Iran ku nkombe zari zitangiye gukora, ndetse ubwirinzi bwo mu kirere bwa Toro M1 bwari bwatangiye kwitegura. Ariko mu kirere hari indege ebyiri zo mu Banyamerika zo mu bwoko bwa A-10 Thunderbolt izwi nka World Tongue. Izi zikaba zari indege zikoreshwa cyane mu kurwanya ibikoresho byo ku butaka. Zari zimaze amasaha 4 ziri mu kirere zitegereje. Zahise zihindukira zerekeza aya matabirari. Izi ndege zifite misile zo mu bwoko bwa AGM-65 Maverick, n'imbunda nini cyane ya milimetero 60 ishobora gusenya ibikoresho bikomeye. Zaboneye amato kure akiri kurasubira inyuma ku kirwa. Nyuma y'amasaha menshi nta kintu kibaye. Icyo gihe nibwo umupilote yumvisha ari bwaje gukora akazi nyakuri, yinjiriye mu gisirikare. Indege ebyiri zari zimaze kubona ibyombo zitangira kubikurikirana ziri mu kirere ku burebure bwa metero 1200, hafi ibirometero 3600. Umupilote afata icyemezo gikomeye cyane, icyemezo indege yihuta fast jet itagifatwa byoroshye. Iyi tirasa by'ako kanya aho yari ifite misiyo yo gusenya ibyobo bibiri gusa, ariko aho biva ikigo kibanga cyubatswe mu misozi cyari kuguma gihishwe, ariko icyarimwe nuko kibikurikira. Yashoboraga kuvumbura icyo kigo kiri n'ibindi byose bikirimo, aho yahisemo kubikurikirana byose. Yabonye ubwato bwa mbere bwihuta bugendera ku muvuduko wa knots 50 hafi kilometero 92 ku isaha.
abanza gutinda gatagabanya umuvuduko we kugera kuri Knox 220 hafi kilometero 407 ku isaha. Amanuka agenda ku burebure bwa metero 5000 aho yakomeje kubukurikirana ari kure gato akoresheje ibikoresho bye bya radari byerekana amashusho. Abona inzira n'ibyo byobo byacagamo inzira yerekana neza aho ubwato bwa Iran bwari bugiye. Iyo nzira yerekanaga ikigo cya gisirikare Facilities ikibanga cy'igihugu cya Iran. CENTCOM, ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati, nubwo yakomeje kugenzura byinshi hari byitigeze ibasha kumenya neza. Indege mu bwoko bwa A-10 izwi nka Wardong ifite moteri zidasohora ubushyuhe bwinshi, infrared signature iri hasi cyane ku buryo kuyibona ukoresheje ubushyuhe heat detection. Ku ruhande rwa Iran nta muntu wari uyiteze ndetse nta n'uwayitekerezaga kugeza igihe imbunda yayo yatangiye kurasa. Umupiloti yakomeje kureba agenzura byinshi bikorerwa hafi aho. Ubwato bwa mbere bwageze ku nkombe bukagenda bugabanya umuvuduko, kamera iri ku ndege ireba neza zooming maximum, maze ibona ikintu cyari gikomeye cyane. Umuryango muto wishe ku rutare rw'inyanza ufite metero 8 z'ubugari na metero 4 z'ubuhagarike utwikiriwe n'ibyatsi n'imyenda ya camouflage. Ubwato bukinjiramo bukahita bubura bigaragara nk'aho urutare rubumize. Ubwo ari naho ikibazo gikomeye cyari gitangiriye. Tano cyangwa inzira ziri mu misozi zifite imiryango ikomeye blast doors imbere. Niyo warasa misile nka Marveki ku muryango, urusaku gusa rujya mu misozi, imiryango igakomeza kuba urutare. Hanyuma nyuma y'igihe gito bakongera bagafungura bagasukura ibyangiritse. Ntushobora gusenya umusozi ukomeje igisasu gito, ugomba kuwusenyera rimwe ukarusenya ku buryo urutare rwose rugashwanyagurika. Ariko ikibazo nuko ubwato bwa kabiri bwari busigaje amasegonda 90 gusa ngo bugere ku muryango nabwo bwinjire. Iyo bwinjiramo aho hantu hari kuba hafunze igice kimwe gusa, ikindi kigakomeza gukora bigatuma ibikorwa byo ku ruhande rwa Iran bisubira mu buryo busanzwe. Mu gitondo gikurikira umupiloti yafashe icyemezo cyo gutera, ariko mu gihe yari agiye kwegera igikoresho cye cya radar warning ARA-69 yatangiye kumubwira ko radar iri kumukurikirana hariho systeme ya misile ya Toro M1. Toro M1 ni systeme ya misile ya SAM Surface to Air Missile yubatswe n'igihugu cy'Uburusiya, ishobora kubona indege no kuyirasa mu masegonda 8 gusa. Misile zayo zigendera ku muvuduko wa mashi ya 2.8 hafi kilometero 3400 mu isaha imwe. Ibi byari ikibazo gikomeye cyane. Indege ya A-10 igenda ku muvuduko ntarengwa wa kilometero 720 mu isaha gusa ntiyashobora guhunga misile igenda inshuro zirenga enye yiruka. Yari isiganya amahitamo 3 gusa: guhunga igahagarika ibyo gugaba igitero cyangwa igakomeza igitero icyarimwe ikanemera ko ishobora kuraswaho. Icyo umupiloti yahisemo yari ugukomeza igitero ndetse byaba ngombwa karaswaho. Baramanutse bagera ku burebure bwa metero 200 gusa hejuru y'amazi, agendera ku nkombe yihishe inyuma y'ibisozi Limestone Cliff. Ibi byamufasha guhagarika radar kumubona, radar line of sight. Yabivuze ko radar ibigomba kubona indege mu buryo buhoraho kugira ngo ishobore kwirasaho. Iyo ndege yihishe inyuma y'umusozi, radar irayibura. Buri gihe yihishaga, radar yongera kubara amasaha countdown kuva ku ntangiriro, bityo bitangira kubura umwanya uhagije wo kwirasaho. Imbunda ya A-10 yitwa GAU-8 Avenger yari yamaze kwitegura. Iyi ni canon ikomeye cyane ifite imiyoboro 7 irasa amasasu 3900 mu munota. Amasasu yayo ni 8 cyane muri 30 kandi ishobora kubona ibyuma bya tanka mu isegonda rimwe gusa. Ibimaze kurasa amasasu 65 yanyuze ku bwato bwa kabiri buraturika, ibice byayo byarasenyutse bigwa mu mazi nk'ivu. Gusa ikibazo cyari kitararangira nanone. Ku musozi hari umusirikare ufite misile yitwa Misaga ya kabiri Manpad, misile itwarwa n'umuntu umwe ku rutugu. Iyi misile ikurikirana ubushyuhe heat sinking nta radar ikoresha, nta bimenyetso itanga. Umupiloti agatungurwa byonyine no kubona imugezeho. Umupiloti ntiyamenye ibyabaye hakiri kare, yabimenye ari uko misile yatangiye kuza. Yahise akora manevre guhindukira vuba, anarekura flyers bikaba ibintu byaka cyane bikarusha amatera ubushyuhe, bituma misile iyobera kuri ibyo aho gukurikira indege ya nyayo. Misile yabonye flyers irayikurikira byako kanya itanaturika. Ubwo byako kanya indege ya A-10 yari imaze kurokoka gushwanyaguzwa na misile y'igihugu cya Iran. Mu gusoza iyo operasiyo igaragaza neza ko intambara z'iki gihe zisaba byinshi birenze imbaraga n'intwaro gusa. Uko byagaragaye muri iki gikorwa, gutsinda iyi ntambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran byaturutse ku guhuza amakuru ku gihe, gufata ibyemezo byihuse kandi byizewe, ndetse no gukoresha neza ibikoresho bihari nubwo hari imbogamizi zikomeye. Iran yakoresha amayeri yo kwihisha no kwivanga bidasanzwe kugira ngo itamenyekana. Ingabo za Amerika zashoboye kumenya vuba ibyajyaga mbere, zikurikirana urugamba mu gitero gito, bityo zibasha kuburizamo igitero cyari giteye inkeke. Ibi byaje guhindura uburyo bwo kurwana. Adaptability ari ingenzi cyane mu bihe by'intambara zigezweho.
Iki kandi kigaragara nk'ubufatanye hagati y'ingabo zo mu nyanja n'izo mu kirere byagize uruhare rukomeye mu kongera intsinzi. Ibi byerekana ko intambara z'iki gihe zishingiye ku mikoranire ihamye hagati y'inzego zitandukanye, aho buri rwego rufasha urundi kugera ku ntego imwe. Muri rusange, iyo operasiyo ishimangira gutsinda mu ntambara bishingiye ku bushobozi, kwihangana no gukomeza gukurikirana intego kugeza igeze ku musozo. Ubwo twe ari nuko dusoje. Tubonana mu biganiro byacu bitaha. Ciao ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye Fashion.